Haga jingla kai Indian Premier League hapeng ke Chennai Super King Persia ke Gujarat Titan. Apa pai shigna ke jingla kai ke Ken Hun jong MS Dhoni ke CSK kalau kur ke nam job hadin bagalala ban film ya ke Gujarat Titan dan riu phaulai ron. Haga jingla kai yakni Rung World Cup arhajar arpen riu na deuba Asia hapeng ke Lebanon Persia ke Australia. Apa pai shigna ke jingla kai ke Australia kalau kur ke nam job hadin bagalala ban film suk ya ke Lebanon da san lanot. Ba Lyngba ke jing job ke Australia kalau yo ban rung lupa ke second round. Haga jingla kai hapeng ke Thailand Persia ke South Korea. Haga ke jingla kai ke South Korea kalau la ban film suk ya ke Thailand dan lai lanot. Ba haga ke jingla kai urang ile kai bukan sai jong ke South Korea Uson Hung Ming kalau yo ban Thep Shigol na benta ke South Korea. Ba Lyngba ke jing job ke South Korea kalau yo ban rung ke second round. Hagawai par ke jingla kai yakni Rung World Cup arhajar arpen riu hapeng ke India Persia ke Afghanistan. Haba pai shigna ke jingla kai ke India kalau yo shwa ban Thep nengkong haga ke jingla kai Henry haga minit ke banyau peu pat pra peu pra Afghanistan kalau yo ban Thep ya ki argol ki jongga. Ba Lyngba ni ki argol ke Afghanistan kalau la ban film ya ke India da argoi. Ba Lyngba ni ke nam rem ke India ka don ka banyo khur South Point na ki artli ki jingla kai ke badang sa ki jongga khnang bakan yo rung ke second round. Haga jingla kai final jongka Egypt Capital Cup Trophy hapeng ke Egypt Persia ya ke Croatia. Haga ni jingla kai final kari jong Luka Modric ke Croatia kalau kur ke nam job hadin magalala ban film ya ke Egypt da saula ar wala ke Egypt kalau yo ban Thep nengkong. Haga ni jingla kai tang haga binit ke ban riu. Ba Lyngba ni jing job ke Croatia kalau yo ban ra ya ke nam ladu jongka Egypt Capital Cup Trophy mentau snem. Ba Luka Modric sulayo ya ke nam best player haga ni ke series. Hagawai par ke jingla kai perlok hapeng ke Argentina Persia ke Costa Rica. Haba pai shigna ke jingla kai ke Costa Rica kalau yo shwa ban ki jar nengkong hakaminit ke balai theu sau Lyngba ugalde. Badai lebag ke shigol ke Costa Rica katam ke kelas step dai weilanot. Haga kelamin ke Argentina kalau yo ban Thep ya ke kulpen ya khai Lyngba ke free kick ke ba itanat jong Di Maria. Kata haga minit ke basan peu ar. Batang hadin 100 minit kata haga minit ke basan riu ke Argentina kalau yo yang ban Thep ya ke kulpen tam Lyngba umak Lister. Badai haga minit ke bahnyau ke Argentina kalau yo ban Thep ya ke gol ke balai Lyngba Lautaro Martinez. Badai lembag ini ke lai gol ke Argentina kalau kur ke nam job haga ni ke cingla kai dan lai la koi.